Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Chairman Jongka Regional Committee ni benta ke West Khasi Hills uba Renington Lingdo Tongkhar uba dairu menteri ke Sorkar Jelna ha ka sengi balang jongka khat khandai terik ubanai kela lingkot arajar arpuar ula lumjing elang ye ki khot jongka di ke committee kat kum ke jing tha ajong menteri rangba ke Jelna Konrad Kongkal Sangma ha ka jing ya keren bat ka Batisi TV uba Tongkhar ula ong ba kani ke jing elang kalong banya theria tai ha shwa ba menteri rangba Konrad Sangma un late Delhi banyak kendo yo menteri katanat ki kampo yeng ke Sorkar India u Amit Shah ha ka janmit jong ka arpotrik ubanai kela lingkot arajar arpuar na ka benta ban IT ye ka kaipot sorjamin kaput na ka liang ka jilla Meghalaya Badru na ka liang ka jilla Assam. Ia jisya gila dep kum regional committee ngila dep ai report ka crown work juga ngila belum barok. Dari hadin kataru kila involve yang haki komiti haki pendo ki babon sen hakoti kumban yarap ia kini ki arbor chief minister pan sutho bansim ia ka decision ka babiang ka bahatap tinggi lahap balik keldo bun sen tam manga ke chairman juga komiti ban kham ya konsol kham ha bun sen haswa ba kinsim ke final decision hakane ke level joki arbor chief minister ni don lang hero ini komiti lo ya don lang te ajisha ka komiti jungi nak leng ka regional komiti juga West Khasi Hills dep nak boleh submit ke report bat menne pede chief minister isu ngau baka long ka baron kam namar bak babon ki member ki simla yo lap ni don kan bat ngi ni komiti ka te isu advice long ka baron kam ban brief hakini ki para member juga ni komiti haswa ka bangen ra hadin bagi la isyong kabinet menne bat ban ra no ya ka report benda syadil hi la syai benda ye kendo ya union komunista te kedi kata ya ka bamne nyala haban khat ya ji kendo di katu kedi member ket baron ni babon kundam kisno thoro bakam lesu ka no ka bagi nang sim decision de ka su de tang ke kwa ni kendo ban brief ban su tho ki ya ka ya ka bagi la sim ya ka final decision halor jong report ya ki bana submit ke regional committee then de jing kini jong fi kalau nang ni sekmat kin le ayu tinga tharai ka kam kala dep te hadin balayo ya ka report ke basai de stang bengin ya la kemen then de ya mentang yang perkuat pan disclose ya kata ka inside of the report ai ba ka sarkar concession ya kapor ke babiang kanu kapor ke babiang tam ya kemakan sasim ya gaji pentip si kapajba dengan bagi social media press media kata kasyong ke state government la uchi minister skobin eman terkenai ki details tu report ha kane ka arkui tarik kasyong uchi minister la skobin le kata itu skobin benda kata la si kapajba kila angnut pala ban kuat pentip te Henry nganam la banong kata la se kasyong nging khabyo hiru kan discuss mene kata la kalong na em badai ba in ayat ki details barakot makrandon ki jikran pat chief minister asam ruba hato kan baha pengen ai details nengin su ong ba la settle still and close it and then we go for another phase 2 kata ka di ki jikran te kasyong berde la kapoi ha ka ban le kumta ne ka wisdom yang chief minister sudah dan pentip penbak nak rupa penbak tip kumba kira lang ban ko tip ika syong haka di start di syong hang ini ngam sudah ban on ban ya bori ini personally ngar masuk punta ba ya kai kebal adab ngila le ha bashir basha te sudah hi ban persya tip penbak ka kadau ngam da ngam sudah dei ban on ba kadi ban punta re ke jisno pilih bijanga personally ngasngo ba dei ban tip dei ban itu ba dan dei kata pada kapor ka right time nando ban itu kasyong su em lo so dei ne em ban I details ya baru khat ini ha kan ka aku tadi kepada kesni jong ka jing rakhe
non berom di jindap santos nam jong ka state jong tu kedai ke basu antap approximately Andre kapor ka bakin letle ka demarcation hakabak on lead ka survey of India ka banya don lang ki official na kaling ki guru jungi di district administration te kasong ak kapor ka jigpek sakli hangno perpiang poneri ya se tahang ta ka bang salak kalkulat ta bandong katno ni ke ya ka area ke jadi kidon kini area pada ki bang ayo bet full kum ketu ke area of differences ka ba la declare mensua la recognize mensua da berarti lagi state ni yo full itu betul tinggal ayo barok kuma kalau kan badon ke area barok kidon pada ki bang ya do tu karena itu kosong tang dal lek ya ka demarcation final demarcation